Genod Droog heno neud un. Chi'n claddu'r grŵp, sut ti'n teimlo? Hynod o drist, tymod. Bron yn ddagreol. Braidd gormod i allu cadw man ar cyfweliad yma, gwir i gwir. Na, fi credu bod ni'n cau penymwdol ac yn neis neud e tra bod rhan fwyaf o bobl, wel, na, falle, tra bod dal rai pobl yn dal i licio ni, tymod, yn hytrach na pobl yn cysau ni a cerwch o yma, tymod, felly ni'n gweud, nie, ni'n mynd, felly, na fe. Ydych chi'n gytun ydy'r band i gyd yn cytuno dyma peth gorau i wneud, neu ai penderfynu di neu ddau mae'r lleill gorfod dilyn? Rhwng ti a fi, na, ond i chi gytre, o dyn glei. Gethin Evans. Ti'n lais da, nhw? Ti'n meddwl? No, ddylsyn ni gychwyn band o'n gilydd, dwi'n rhydd o'n. Wel, ni'n mynd i ddeud ar ôl heno, mae gen ti ddigon amser nawr, ynddo? Oes, lot o amser o'n. Sut ti'n teimlo am y gig mae heno, Geth? Ych gig ola chi? Dwi'n excited, dwi'n wedi chwarae yn y pwynt blaen. So dwi'n really excited am hynna. A mae'n mynd i fod yn dda, ni, gorffan ar lle da, a mae'r atmosffer da, mae Secret Garden di wneud efforts da. Dyn ni wedi bod yn sôn am chi'n chwalu ers cwpl o fisoedd nawr, ydych chi wedi bod yn gwybod bod hyn yn mynd i ddigwydd, ond pam fod o'n digwydd, Geth? Be ydy'r prif reswm dros hyn yn digwydd? Dwi'n meddwl, y bwriad oedd wneud band oedd ni eisiau cael hwyl efo, a da ni wedi cael yr hwyl, a dwi'n meddwl bod o'n amser da i orffan, oedd ni'n gwneud yr album ma' hwnna allan ffordd. Pob lwc o'r gig ola. Diolch i'w, diolch yn iawn. Come on, Creu Terfysg, come on, come on, come on. Bring it on, 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 Creu Terfysg, viene comando, another night you're gonna hear about Creu Terfysg, all going in Cando, we're talking about them. Creu Terfysg, gonna do it now. Wetting, I tell my window on the back, Creu Terfysg. You're out of TV, I'm gonna get me what I'm doing. Yeah, right, yeah, when I'm ripping up an MC, coming to the place I'm originally from, I don't see Creu Terfysg. But we don't know that it's here, ripping up an MC to go, cause it's here, Creu Terfysg. When I'm flipping a lingo, on the microphone, I'm coming through like bang, Creu Terfysg. When we know that the end, ripping up a boy from a man captain. Check it out, check it out. Good point, go, yeah, Ohio, go wild, go wild, go wild, go wild, go wild. 1, 2, 3, jump! Come on, come on, come on, come on, come on, come on, yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on, come on, come on, bring it 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 on, b
bring it on. Lovely.